Kibingo Girls zisingwire kikope cyo murundo rwayo gwo kubanza mu myaka iri kurenga 10 bwanyuma yo kusinga yashema Girls na goli na rishato mu kusimana za penalty bwanyuma ya timu zombi kugwa kikaza hatino tebire mutayo konke mpake zabo jote zihendire kandi zongirwe yo harwa kashate sandire kwisha beat Kibinga basingereza bicubahirwe kikopa hagati yo kuja gusa shemerirwe munonga bakibingo akabwo kusinga kikokweki cyashema district twire ntwara namani omwana w'umucuntu traininga koza abana bitu district byangutine municipality ntizakujecerwa timu zimukaga zabiki kandi nyana ngushomamba empakeze nizakuba omurushenge district Riyonza PTC na Riyonza school kurgebero biri byo kwakana kusebero mukaga byo kwakana itwe ngaba mashomero ntutekateka ngo mwana yaza kuzana eje muzano neriye y'abana bishomero kandi ubweriye y'abana bishomero ni mango abantu bamwe basa kugira emotion zo mpira na bafans nimba manya kongati tuza kubikiriza abo kuba ngo kutwagamba twikirizana muntu tuza kugenda kucekinga mu computer twakoresa system hano yo murumbarara izambarara site zatandukanye ndi gitahabishaye ibyenkambi y'amahe y'amakenke kandi timeze mu Welden School St Joseph's Vocational School Gracious Mbarara Ame Maryhill St Elizabeth nizimwe hatimeze abazarabireho kuzo mukota finals ziri kuza kuzanwa nyenchakare aba TV West na Allegiance byamukama